kuna picture leya mi nga posta mic leya hybrid C1 ile bliss hamba recorder yona la recorder so swani se loko se fika la ku vi na video leyi nga postiwa loko a ta va se anjikelini like unjikelini Anjikela. so n'wana wa Steve and n'wana wa Steve says avo chaku maybe kumbe xana va swi vulavula vanhu mara va swi vona ku se relationship yi njhani vele Yeah. Bari muti u bola na xihlahla kumbe wana xihlahla hayi right Too bad, yale too yona bad, n'wina one. leyi u bona na nhlata yo Nakama Yeah, pala yeah. lula. samala phula timovie tin'wana se vana me ku endlekani yo exikarhi mu music Bad bondwana. kumbe se va n'wi phayipha mani Ishangan Gang Podcast Network. Havulavula, halwa, ahleka, naswona hi vulavula swo twala. Shangan Gang Podcast Network. Hi vulavula ngopfu, kambe u ta hi rhandza. BMT Entertainment presents J. John the Big Baby. It's the one-man show you've been waiting for. Happening live at Diani Stadium on the 19th of December 2025. Grab your tickets now at CompuTickets nationwide. Prizes go up with every stage, so don't sleep on it. J. John the Big Baby one-man show. the viewers ne veta nghena mhaka straight ni tsakise ku last time loko host Khanyile ne ku na lava nga catcha ku katsa na lava vo chata va catcha ku ri Khanyile u fika vula timhaka to yena i pimp vavasati va xavisa vo nga xavisi ku fana so na kwala swi nga endleka mi catcha ku ya mahlweni ata mahlweni ka catcha mi nga rivali ku hi kwala Shake Bite guys hi le Shake Bite la nga kona sweswiwani un'wana na un'wana loyi a nga na swin'wana ku venta twa ku ndzeni ka yena ku ri na mpfilumpfilu u right ku a nga fika katako ku xapa Kahle a nga ri kona u ri kwihi a ri va fanini Va ka timbe. Mantiva mos. alright so guys ikhombo yisa lava a va ri busy ku dlaya kwala vhiki va ri ku trending 3 days ago Yeah. before ngeka mhaka leyi mo va mi xeweta va ta kota ku cheka ku famba njhani minjhani na kulumba ula merini ku kwana no hi kona ngopfu ayo lawa madlazi mani Ah, ti tiviseni hi ku enta okay mo ndzi tivisa hi ku enta ne so lamba khambalavula na hlahla wa ka Mbhiza wa ka Malamulasi a Green Farmers ka Malamulele mo ma grand farm yeah Mamutiva luya? hala ka nyoka hasi liya va ngo mgobozi ngobhozi ni tiva kahle kususe khale na ka George Yangu nga producer la kanjo jomjolo ne. yeah Ayengwe. oh sevengwana ya ka George ni idumira sevengwana okay ngwena ke so you don't cross China. Japan is too far so mafakena bar me mensuku xingange no matsani ne murapalo nkulu ka Gaza was tiva bar Ositro. 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 kina nkeli ke landeng ka yona okay amala ku hindza mahlweni okay so ana mbyeli ku okay mi hlahla Mbhiza so vito ntiveka stage name ntiveka Gogo the producer mfana wa ku endla swa straight Gogo the producer Gogo the professional Gogo the proof Gogo the provider Gogo the problem yes La ka problem. gogo u rhandza xinambura mfa medicine fika na kwalaho hayi fike la right then mi hlangana njhani vungweni so 2023 like mana dimani the students gala za TUT okay so 2023 I tshama same res kun'wa va ri le Adowa la Pretoria West yeah so loko ka ri tshama same res vele be na mrepa nti bela ti video ka ti TikTok and then I tshama same res na Gogo se link up ku ri damana mbyela ku ri na studio shop khome equipment hinkwayo nga recorder span and then from then ku va ku va ku ri rhandzu alright no swa twala ngo so mi nga lani vanani free vulavulani leswi mi ti twisaka xiswona ku hi vutisa ku question it mi nga zi mi veketela ni chuwangi ne I'm sure okay so 3 days back ne Yeah. when I posting on nga tsala na swi vona ku itsalo hi mani mara yiku what happened to this young superstar phela it was something else loko mi cheka laha hansi laha va posti Bliss Boy na album leyi yi ngena vo xipopani vo maseve December na swin'wana na swin'wana
ne va ku mfana luya un'wani ruined this talent u yi moxerini laha hi Blanca RAC va mention Blanca i mujana n'wana wa ku huma laha ka Nkovani i fene yikulu ya Bliss Boy ne a na vhele va huma swin'we hala ka so na hambi kuma ku a swa ha endli wo fositela ka ku u continue kha ku swa ba Vhele hi nga ka swi nga endli swona so okay a ku na ku mi nga vulavula na xifanyetana lexi ya xi tlhelela ka producer liya ya khale and ni sure ku producer leyi a vula n'wini ku a ni album leyi yi buka n'wina ne buka okay xi endla swaswo xi ri one luya un'wana na yena a endla swa yena phe u hi onherini I think lowu n'wana va hlamusela va vulavula hi Black Myth yeah u hi onhiserini sweswi xin'wana na xin'wana ku yimbeliwa hi vo Baby ni twa ku vava as his fan because Dman a nga ha swi koti ku ba music wo nandzika a ku ri post leyi yi nga susa matiringwana ivi n'wina mi vuya laya mi n'wi mixini na Bliss Boy mi ku na mhaka yin'wana a ni nga lavi ku yi announce but se na boheka cause se swi fika ka ponti leyi se swi ni borhaka cause hinkwako laha ni fambaka kona ve ri hi lowo jikeliwa loyi okay mhaka yi so after loko ni ta va ni n'wi produceli EP last year leyi nga yi nema ku xigaza xa ma 2K but today u endla i nga ri a nga ni tivi that's why leswi a nga swi endla ka mina ivi loyi so swi mikwini swo jikela vanhu lava va nga na xandla ka ku humelela ka wena okay come on bra u ni kheza hi ku ni hlekisa hi vanhu laha mi tikomaka mi ri na mpfilipfuli ndzeni ka n'wina ku misala swi ri ku mi jikile swi ri hi khale kha mi twa ku va ku mi jikileni a vo ka mi nga swi tivi mi ta phefula a rini ni nga swi tivi ni ta phefula rini okay hlamusela mina n'wina na na Bliss Boy mi hlangana njhani kahle kahle okay mina Bliss Boy like 2023 ni bin posta snippet ka Facebook ni kha ni enter track la Bliss Boy anga viewer that thing even then untext okay mi nga chuhi antu la nga text demana ndzela ku ni vona that thing ya so yi blind so anhleketa ku maybe kumbe xana ni nga spana swin'we ni ku na problem mi andu ku andi thembisa like maybe a xi pfali xikolo loko xi pfali xikolo ni vanhu hala maybe wo thembisa so even then ngibyela ku na problem even then ningutsa ku ho kumeka ku ya Pitori a Trashville se ni ku okay loko mina ndi Pitori nda kuze u fika even then ngizela afika 2023 la mina yesi nga sungula ku tirha ku 2023 the first track mi nga tirha mi vhele mi tirha EP kwayo or mi tirhi track ro sungula ro karhi mi try kumbe ka ndleki njhani like la ai ba hip hop swiswa so mi kuma ku va ti track le ku ti humeseni ho imbelela posta ti snippet swiswa swo taniya so even then maka ya street la sisulu swi nga sungula ku dlaya kona hi 2024 la si nga sungula ku ba xibiyani track leyi nxo ku ma yi tiva ya la yi nga producer ku ri mina na Hlanyusi wa producer na Bliss Boy la yi nga sungula ku ba track liyani ya xibiyani vuya hi ba liya yin'wana ya hala ka hina hi vuya hi ba yin'wana leya yin'wana nga fasanga munhu even then project ya hina yo hetelela ku vi ku va xigaza xa ma 2K EP liya yo ya ku nga tlhela ku tirha kona laha se lava nga mi jikela kona la mi twa nga ri u mi jikelini ku vi ku endleka yini okay la nga njikela kona like ivi after ha ku endla EP liya Dman nga zangi a vulavula na mina ku like as usual fana masiku ku se bra ti cinca njhani yini fa endla so a nga ha vuya ka mina ku njhani ku la ku tiva ku gogo the producer na mtlhawu njhani swi fambisa ku yini bra mina swo taniya so ni twisa ku yini okay it's fine u humi ka mina u huma ka so problem ivi ta ku yi loko za swi endla ku ndza ni post liya problem yi va yi sukusela la ku se mi kuma ku n'wana se u ri lo jikeliwa lowa mandusisi cause ntsundzuka siku rin'wana ni nga ya ka ko va ni thembisa na ku heta ku chika movie ni ve ni hlangana na munhu a ni byela ku a sunguli wena ku producer munhu a sunguli wena ku producer munhu a duma tlheta ku jikela na ku fika na ku ti nwe byala na ku ti enjoyela imagine ni byeliwa swo fana sweswo mandusisi that's why decide ku yini tisi u fa hume rivaleni ku vanhu va ta tshika ku ni vutisela ku why nga ku vona miza loyi so ani vanhu loko va endla very interesting music ne ku na swo vo Samro
Sampra lami endla ku swona ku okay the royalties maybe producer nga teka so Yi nga teka so. mandusisi se ami nga endla nchumu amu tlanga tsena ku ai am nga ri na information swa ndeka phela munhu a ri blind ku chava but information a ri hava. Okay, vonani a ni twisisa ku yini a hi ri vanghana phela like se a hi ri vanghana leswi swo ha vhakelana bula everything hi hanya swin'we vhele a ni nga ta ende mali a yi nga ri kona swona minkarhi liya ma twisisa so track leyi ya xibiyani yo sungula a ni n'wi hakelisangi please a ni twisisa ku hi hanya swin'we Wa ku ri mahala a ku ri mahala mi ri na ndlala hinkwenu hinkwenu hi ri na ndlala kwa ku ni ta lava something ka wena kha ni swi Kuma swakudya va ti na bedeni le ka wena a ti cinci next so na liya yin'wana ya la ka hina still a ni n'wi hakelisangi even then na liya yin'wana yo a ni nga fasangi munhu njhaninjhani a ni n'wi hakelisangi even then loko se ya ba EP se a bukwini like a ri na mali vhele Yeah. ma twisisa a ri na mali mara not yo tala sweswo swo tigiginyana maybe to ringana ma 5 or sa swi 6 kota ku ya nyana restaurant sa swi kota ku ma dya a charhes hina ka hi dya charhes vava mara ma swi vona yeah So loko a ni ngotile ka YouTube right the same yeah ya huma mali ya ka YouTube ya huma mandla ka YouTube still nga ku mchumu. still ni nga ku mchumu mina mali leyi ni nga yi kuma ne i u ni gaye 500 after loko se ni n'wi producele 500 that's why swi ni kwatisa For 500 EP i 500 ya EP. a hi nga twananangi yona a hi nga twananangi yona u hakelanga hiti Installment. u hakelanga hiti so mi ri Okay, umesi I'm trying 500 u ni nyiki 500 ya xidendana u 500 Hambi na mdendo Ende se ya ra- 570 awufiki. se ya rambu swinene like u nyikete 500 500. Yeah. Okay, I'm twanani mangu munhu koza mi niketa 500. a twanani ma a ni twisa ku okay na yena a nga na mali swona like wa ku rambiwe ende a nga rambiwi hi mali yo tala like ende i munhu na yena u faneke a hlayisa kumbexani maybe u faneke a nyika ve le kaya or yini njhanjhani a tibekela ti pfuna va right a ni twisi ku yini okay hi mhaka ku vhela hi siza hi phusha ku ya kwihi ende na mali a yi na swona mara hi mhaka ku ya lowu yitsongo u nga na yona u nga swi kota ku okay u ni nyiketa mali muni u ni nyiketa 250 for risimu rin'we Yeah. a na hi nga ri na mali hinkwenu like total so even then a ni nyiketa na yini ku na track yin'wana ni nga tshama ni yi posta ka TikTok vanhu va yi rhandza swinene a yi produce mitsa loko na famba hi koho ka IP ya yena Yiri. na famba njhaninjhani Loko xiyimbelela xi ri. va ta ku byela mavunwa vanhu lava track liyani phela like a ku ri track ya mina leyi ma twisisa track liyani hi vi endle njhani loko hi ri busy na IP vi twisisa ku okay a hi cheleni ka IP ku ta kota ku va tingani ti va 6 mara a yi huma ka mina swilo loko a swa swi tsaliwe mina ma twisisa mara vhese ya yini nge himba yi tsaliwe yena Yeah. So ka still loko a no mniki 500 ntsena no twanana ka tinsimu ku okay because sweswiwani producelana mara a wu na mali loko tinsimu ti kha ti tirha kahle hi ta avalena mali ya so a mi nga twananangi a mi yo ta mi boost like vonani ka IP like track liya yo u nyiki 30% ka track ya mina ma twisisa 500 leya i 30%. na 500 vonani u nyiki 30% ka 500 plus 30% royalties from track leyi nga ya mina ma twisisa am lavi ti-percent nga a ni track ya mina obvious ya fana teki 30% leya mina teka 70 ku tlela mara okay twanana hi bror ni loko n'wina na yena a mi vulavuli kunene or n'wina xiswani this 30% yo ta mi hleketa loko no hi ku track ya mina a fani gaya 70% or a mi vulavuli mi ku ve na twanana ku ri mutual agreement. yes ku okay sweswiwani loko track lero ri famba ti-royalties mina ni ta teka 70% or now i ku n'wina hi leswi a mi hleketa ku swi ta endlekisa xona na okay a hi vulavuli mhani n'wi byeli ku yini okay hi mhaka ku EP ya wena ende ha ri swin'we swi ri ya ta tlhe hi kota ku hi tirha mahlweni maybe kumbexani hi nga producer na EP ya mina so okay wena teka track leri hi mhaka ku hi mina ni nga ri tsala hi mina ni nga endla njhaninjhani u ta ni nyiketa mali muni 40% mara then loko se ni cheka ka ti-royalties se ni cheka ka DistroKid ya mina ni kuma ku ni nyikete 30% ku ri ku mhani ni n'wi byeli ku 40% Ya ri ngbobi mbabva ne hi le ku teni ka n'wina a ta ka n'wina relax mara okay ku na lexiwani hi bror ne
nge yi jikajiki Bliss Boy now u fambini a fika le henhla le Yeah. the expectations ta n'wina ni a ku ri ku yini kahle ku loko a ya henhla u famba na n'wina mukoka cause a mi tirhi na Hlanyosi ka the first EP why a famba na Hlanyosi n'wina a nga mi tekangi why mi twa nga ri nga ku endlekini okay mina ni twa nga ri maybe mhaka ivi o xeka la se ni nga n'wi byela ku ekse u lo ku rambiweni tigigini na u lo ku hi pfuneni hi nchumu okay Yeah. mhaka yi sungule laha ku okay u lo ku rambiweni u lo ku endleni ka mali hina phela like okay a hi tirheliwe hinkwenu hi le ku tirheni a swi vuli ku a ni tirheli wena mina ni tirhe swa mi ku at the end of the day na mina va ni ri right so so you think Hlanyosi swi vula ku u tekiwe hi ku maybe a nga vulavuli nchumu mhaka Hlanyosi ni nga hemba ni swi tivi swa Hlanyosi ni tiva society ra mina ma vona u fana mina ni na vanghana lava ni nga dyondza na vo xikolo yeah ne a hi ri close for example na munghana rito Khosa ni ta n'wi vula na hi vito rito Khosa ne i engineer misalo ya yeah ha teka na lembe nga buli mara from grade 9 a hi tshama swin'we na loko mo vulanda munhu un'wana na byela a hi tshama swin'we hi heta a ya xikolweni la nga ya kona na mina xikolweni Samuel ne a heta na lembe nga buli mara sometimes don't check ku sure hinkwanye ka njani or maybe loko ni ya kaya swi twa ku ve ni vuyini maybe na yena a ri ku December a drive a ta ka mina a fika ku no hayi mfo wa vulavuli na van'wana kumbe na mina kwaya na swa fanele u tshama u ri busy hi tshama siku rin'we the whole day Catch up. ma vona hi va ku ri Va great. right, So yeah. don't you think maybe na loko munhu a ka gonya ku fika kwala maybe mi vona swilo ku hambana ivi n'wana a ya kun'wana a ya kun'wana maybe a ta n'wi foyinela ku hinkwanye mo ni rhanga na fika kanana No, loko se ni fike kanana ni makini ni ntsonga wa mina ni ta ku vuyela ni ta koka hi famba swin'we kanana Na ku before sweswo ne before ku ya va na ti-post ye mu n'wi approachini mu n'wi byela ku mi titwa njhani mi vulavulile yena okay vonani loko a ta va se a ni jikelini like u ni jikelerile so n'wana na n'wana wa swi tiva and n'wana na n'wana wa swi tiva sweswo a vo cha ku maybe kumbexani va swi vulavula vanhu mara a va swi vona Yeah, ku se relationship yi njhani vhele Yeah. so okay after loko se a ta va ni jikelini hi November a ku heta ku humesa EP leyi a nga ni hlamulangi mani twisisa mo twa yi ka Yeah. ha moyeni mi tshama Grand Farmer yo tshama Phugwani ya vo hinda hi laha na manager ye va hinda va teka Hlanyosi hi tshama swin'we Grand Farmer va hinda va teka Hlanyosi va vhaya va ya lomba ya koho mi ni ri koho kwalaho so mani twisisa so ni nga vheni swi vona ku okay swi ri mhaka yi so ivi u nga n'wi vutisi nchumu na wena vo accepta message ku va ni jikerile vheni twisisa ku va ni jikeli even then there rin'wana I think March kwala o ve ya ni text a ni byela ku sorry leswi nga swi endle boy like njhani nyanyuka. even Totoho. ivi ni ku okay a ku na problem bra mina it's fine swi ri okay loko wo za u ni byele ku sorry hi nga ha tirha ku ya mahlweni even then a nga zanga vuya ka mina sweswi na namuntlha a ku ri sorry yo hindzisa nawu ne or maybe a ku na swin'wana swi hleketini then a ni vhele vanhu va ku advise swa ku hambanahambana Yeah. ya vhele mara se ngbenye n'wina na kulukumba lowu kwahalaya loko mi hlanganini na Bliss Boy a mi ri kona loko Bliss Boy a kha a ta ku recordeni mina misa loyi ne 2023 a tshama same res and then 2024 hi muva hi ya ka res yin'wanyana hi fika hi va ti-roommates so mina go the pro since last year vele hi tshama hi ri swin'we so Bliss me vele ni munhu wa ku ni ti bela ti-verse hala ka ti-TikTok ni mi rapa vele ni va ni kha ni pusha Yeah. so loko ni khome Gogo the producer lani siku rin'wana hi relaxile na Gogo the producer vele 2023 va mi byela ku ri ku ta damanyana un'wanyana se i la ta recorda njhanjhani loko hi relaxile vele va tlanga na ti-voice record va n'wi byela ku a va na swa mafakheni damani i tsake blind vele ku ri namuntlha hi ta hlangana na swa mafakheni vele a no stress loko se damani a ta humelela ya vaya ya n'wi hlanganyeta laha tirobotweni vele hi n'wi sayina in res then hi n'wi sayina in vele da ya hlangana va ni kombisa majita ku ri se damani i Bliss hi huma na eka Malamulele wati manikhoma Yeah. se isvari mijita hi yona se damani i rite ku ri ku deni ka track se damani ne i rayi i lava ku ri ni n'wi fakelanyana vhese laha ka track ya yena manikhoma
se me hi ku damana ni n'wi tivi a ni twisa ku hi we mani u lava ku ni ku fakela vhesi a mi titwa mi ri henhla hayi ku ri ni titwa ku ni le henhla a ni n'wi tivi Oh, hi va mi n'wi tivi. a ni n'wi tivi phela obvious va tele vanhu lava lavaka ku sipana na me vhele sa hayi ku ri munhu un'we loyi a taka u to fika ku eksi faka vhese ni faka vhese faka, ni fanele rhanga ni n'wi accessa vhela mani khoma Yeah. se vhela majita va n'wi vulavulela va kombisa ku ri hayi se ha loyi mablisi se mi fawa hekse ya n'wi fake silweni vhele ne hi nghena studio faka vhese faka vhese vhele bangoma hi recorda ku va on and then from then vhele hekse ku va ku ri on va hi skimanile as majita A ku ri ngoma hi genre. a ku ri ku na genre leyi va yi vitanaka ku UK drill se a ku ri ngoma yin'wana va ri mi vulavula ngopfu so hi aba chorus and then me ni nghena ni repa Oh, okay. so kuna picture leya mi nga posta mic leya hybrid C1 hi le bliss a hamba recorda yona Na record se sweswiwani se loko se swi fika laha ku vi na video leyi nga postiwa yena ti komba ku tirhini heyi ya khale ya khale ya You drill. you twin ya khale ngopfu ende mi nga inani Ani- mi ta yisa ne ani- museum leyi mi nga a ni yisa cincani ya le endli matimu Ya endli matimu. dasani a ni la ku yi cinca ni la ku endla nchumu la u tirhisa ya spota leyiwani okay so loko se swi fika laha ku se mi famba mi n'wi bifa ivi yi nghena ngwenya yi ku beef va rini madiretse mo vuna he a ku endlekini loko za swi fika kwalaha a mi kwata ngopfu n'wina ku swa mbava ku mi le ku dyeni ka acha na matandza loko dyeni ka swa ku nandziha lahaya okay mi moni yi hlamula masitatu hi ku twisisa ka mi twisisa ku yini loko okay vanhu hinkwenu hi na sele wun'we ma twisisa loko wena u ni endlela mona swi kahle ku na mina ni ku endlela mona sele wun'we ku na xiselani Kahle kahle. Yeah. so a ni like u hi jikelini vanhu va hi hleka va ku obvious loko munhu u za a jikeliwa a nga ha tekeriwi enhlokweni va twisisa ku loyi a chasaka layini loyi so na hina hi twi ku vava laha so na hina ni twisisa ku swi kahle ku a hi n'wi zondi a hi n'wi zondi a ku na hate a ku na nchumu mara swi kahle ku hi n'wi twisanyana leswi ya nga hi twisa swona Twisa swona. so hi ka hi n'wina clip liya mi xoko yi fika yi bambile ne liya na mina yi twisa swin'wanyana vhele yi swi tiva kahle that's why maxaka ye from the manager vo rilarila va swi tiva kahle Ku na lava va nga mi landa. ku na lava nga mi landa or kanjhani loko va tele lava va hi textaku lava va commentaka swilo swin'wanyana va n'wi defenda vhele Yeah. Se hi ku n'wi se mi humesi risimu leriya i risimu kumbe hi ko va just Letiya. lo ba clip clip leyi liya. treka hi doropangi mi ta yi drop ya. hi ta swi hleketa kahle ku ri So va beef a mi nga rhambiwangi ka event liya ya TPP, the People's Party. ya TPP ya this year ni kohoda Mi kohola ya. Mi lava ku swi nge mi kanganyisi nyana va mi susa. obvious ta gidina na ri obvious, kona vhele na mina A ma ha ri kona? ni va beef ni kha ni swi tiva ku ri Va mi obvious susini? Va mi susini? and obvious a va ta susa na hambi Obvious, a va before ta like susa, leswi a swi ti kombisa xiswona sa va mi lahlisa loko nako va mi faka vonani gigi liyani ya ku ri va hi bambatela ku ri va swi tiva ku ri obvious a hi ta va susela one day i ku ri va hi bambatela ku ri hi nga va Yeah. beef kumbe hi nga vulavuli nchumu So ivi n'wina mi n'wi juma. Ange se mi juma. so boha hayi na nge juma a ni twisisa ku loko u hi juma u ta hi dumisa a nge endli sweswo And That's a why nga na- lavi duma O se va nga hlamuli. that's why a nga hlamula okay so mara sweswiwani mi nga humesi clip liya hi ku mi vona ti-comment swin'wana swin'wana and then ka n'wina mi titwa njhani se mi right or ti ta continue kha ti vuya kha ti a byeliwa madiretse mo dzona or mi loko no twani maybe kumbe xana ni relax kahle ni borheki kahle ni nga n'wi nozolanyana switsongonyana yeah mara ne maphilisi kahle kahle na hambi yo tlhela n'wi bifana kambe ne a swi vuli ku ri yo n'wi zonda kumbe nini ni n'wi kurisa damani ne a nga hi voni yena manager wa ye sharp a va hi voni a va hi acknowledge se lava yene a hi nyika credit sharp until yene a za ti kombisa ku ri se madoda na swi vona ku ri flopile kumbe njhani so boy ta tshama a dile beef So loko vo mi vitana va ku mi ta va phati ya xigaza xa ma-2K ke mi ta pfumela? a hi nge mi ni nge pfumeli pfumeli Ne. okay so let's say maybe ti-clip leti mi nga le ku ti endleni ne ti-influencer vanhu ku va nga ha n'wi favmisela ivi se i mi twa a wini a nga ha twali a va wini n'wi mi nga titwa njhani
leswi lava ku vona swona se ana mani swi tsake kwa the boy cause ani hi mina like okay ni nga ku usuka ka mina vele loko yena kha duma ku ya mahlweni na mina swi endla ku ni gain respect maybe ka vanhu lava maybe va nga ni tivi ku va tiva ku okay this boy u huma kwihi ma swi twisisi so ani swi tsakeli maybe ku ni vona a wini na beef like a nga ri ku timhaka leta to halwa kumbe njhani oro yinini hayi just nyana for ani game game wasti va ri murepa munhu luya So okay, then Black Myth. Nguna na Black Myth samhlangana. mi tshami ni hlangana na Black Myth ka TPP ya last year. Yeah. So la ka ngoma leni vona ngari na Black Myth mungu zole nyana kantsongo nyana mara hayi ngo. Ngo famba ngo wahla. Mo tshama na mfana loyi amingu mishinanga viti mara mfana loyi un'wanyana. Obvious ani ti chumi mara mene from side ra mene la Steve Myth ku ri wani fana ku nozola na we side wa ta cinca njhani Black Myth last year ne a rilela ku ri ne a wila nga twali a ri murepa Sweswi wa twala. ya a rilela ku ri a ku se soma fakhena bengoma njhanjhani a posta ti video an tega se endla nga ranga ni voni shapa nga phakamisi se obvious na yene va ri munti u bola na xihlahla Wana xihlahla. yo Hayi rat. Two beds, Yale yo two beds na with ngina. one Ngo bona na hlala. Yo. Yeah. Okay, so Black Myth amna challenge na yena kahle kahle. Black Myth was Steve se hayi ninja loko hi vonana last year loko hi dina ku vonana ka People's Party Yeah. ni byele ku ri se ndzwana hi ta hlangana Pitori se ta pa music wato Maybe. a ni se manje ni se i dyela henhla nga ni tivi manje Kahle va fana Eric Mbombi na Matimba. vo fana Okay. Tonana la. Nisho ka mzela ina Eric Mbombi aka Bliss Boy. Yeah. Miku u rhumela manager ku ri ku defend ka WhatsApp. U tsandzeka ku tivulavulela like a man. Manager wena a ri kwini loko hi sungula swilo leswi. Lero swi ri hi ku ya hina ni ma swi vona ku swi endleka ku manager ya yena a ri na ku na xiave ka ku va Bliss maybe xi mi jikela. vele na xoxa Yeah, na mina swi teka the way. vele Because like kuna ku fika yena se swa twisisekani ku se O se lero loko a hofika hi ku ka Eric ka Thomas Mkhabela ni vula Black Myth na manager loyi a nga poison ngopfu ka swilo leswiwani a mi ta ku i mani manager manager that management yo yi nga wrong ka Mina swa mafakhene na yona. okay then u tsala posting one ku Bliss Boy mission va ri ni ku pfune yini question leyi lava ku vutisa wena ni ta ku hlayela one by one a va ri kwihi loko lava ku rila le 17 ka first gig ya we va ku u nge perform because a wu na USB ngoma yi le ka phone lero yena a ku vula ku tirhisa aux a nga swi tivi loko Like kwene ka hi nga swi tivi vele. mani gama nga swi tivi va suke vele resi engoma yi cheriwe ndzeni ka belasi loko va fika le DJ Kwanga xiko ya pfala la yi tirhisiwa na sweswo ku laveka USB Ivi a tshwisa matihlo swa paparilani Leswo paparilani kara. ivi a tshwisa matihlo then me ku ngoma yi le ka phone ni suka 17 landza laptop a Rest Pretoria West ku ri mfana wa me a ta perform kasi u ta yi jikela Yeah. so mbe mi tsutsuma mi hlamusele hi siku rera ku la ku endleke njhani kahle xitori kahle a ya performa album yi so like le 17 I think it was June or May Yeah. first gig ya 17 ya masungulo yeah so vele va n'wi rhambile vele buzz so ya fika 17 ya relaxile and then loko se ku fika nkarhi wa yena ku a performa sure ku maybe around boma 11 or maybe boma 12 kwalaya loko se a fana ya performa DJ ya ku DJ Kwanga Yeah. DJ Kwanga xirahi se ku tirha USB la khani wa zama ku ri a ku na ku ri hi nga endla njhani Bluetooth or anything va n'wi byela ku dayideng ku tirha USB la and va n'wi byela ku ri se ya pfala after an hour ya pfala se loko i fana na USB swi vula ka wa performanga Yeah. no wrong se a vele u relaxile da u tshwele hi mepe a nga swi tivi ku ta endla njhani Yeah. and mehe hi tshama resi yin'we va ri Fatima la Pretoria West Mancom Fatima se mata cinca njhani ku na cafe loko za ku ba 10 wa pfumeleriwa ku va u vuya mara wa so vele me da hlanganisa 36 ka mujita wun'wana vaya hi Pretoria West yi sele Bliss le 17 u tsukisa matihlo yeah hi Pretoria West fast na mujita luya
fika ni nghena res vele ni nghena res ni phika laptop ma security va ri u ya kwini na laptop vusiku lebyi na va kombisa ku ri se hi tlhelela kun'wanyana la ni humaka koho se swa fast ni kombela mi ni tshika ni vaya vele a va ni tshika ni vaya vuyela 17 I think it was around ma 12 ya va nga swi pfala vuya na laptop lomba USB laha ka DJ Kwanga Gogo the Pro i teka ngoma liya ya Bliss I think a ku ri xibiyana kumbe hala ka hina ka namba va faka tingoma letiya and then Diman a kota ku perform a ta ha ri 2 a ku va 2 i va mjikele ku sa ri na EP kuna mingete miten gay as a nigga u boha maphondo Bliss xana nga ari gay ku ana mi tshama na yena so wa mi vula that thing ay so gay ma Bliss ne ni nge ngembele loko gay mara masiku lawa ya mara masiku lawa mi banga va na so cause ni hlamala hi phula ti-movie tin'wana se zwana me ku endlekani yo nkarhi wo music kumbe se va n'wi phayipha maniki amuchupa mara antsembi ku nga ku ri bombo munhu ku rhandza xinambula ne ya wa xirhandza swi swa hisi n'wanati okay ya kuna yin'wana wa talelwa mina nga talelwa ave Bliss boy swa yena so okay let's say maybe abuya Bliss boy aku la ku lunghisa swilo na n'wina sweswiwana ani a ti kombisa na manager yena i ti kombisa ku guys maybe a hi nga mi khomangi kahle ha swi vona hi endli ti-mistake a hi solveni tanihi swi humaku a tiko ra one hi lunghisa swilo hi tlhe hi tirha swin'we ho hi nga tivi sweswi nga le ka record label ku nga koteka na kumbe kanjhani I don't know how it works some music mara n'wina mi nga kwini mina like ni nga va ni nga ri na problem ya tsena ku kota ku lunghisa swilo cause a hi nga olovi na ku sungula ya na problem hi so mara nga ri mene Bliss ni nge endli na yena mena hi ta hlangana xigazini nge pfuki va tichomi mena hi kwalaha mi nga te hi hlangana xigazini mi lava ku ba ngoma xigazi no nkombisa ku hi ta hlangana kwale a ni twa nga ri le henhla blind ya na tigigi ya ri ta upcoming mara hi ta nkuma xapu hi ta va kumo mi ta hlangana kwale maninginingini ya hi ta hlangana kwale maninginingini eish kwale ndzhaku Mr David a mi na xivutiso nyana maybe ne no okay alakushayina na zola choko oh yeah very kuna question yaku bitsali post yaku amangana 20 rand yaku xa zolo ni tsala ni post but like ni vula ka layini oh ile ka layini a va ri kwihi loko ni ku sendela choko broke is fa ku khale ke zolo so la like ne se ni nge vuli ni ku i point kumbe yini mara la no va kombisa ku se ma Bliss mfana wa me a hanya sin'we a pfarile se a nga ri na mali ya mbangi ya ku se fakene njani wa bema mo ngo ku Germany khanisa se ban kom loko a rila a kota ku vula ku se ndzwana fakanyana choko nung senda mi vule swo hi ndzwana phela va vitana na black me swo hi ndzwana i language ya wo teka lingua ya famba yi tirhisana se umjika hlata kana language ya n'wina a teka na leswi na swa hina a swi tirhisana majita tirhisana majita man'wanyana that's why mtalo wa na mbona ambonanga a be post yin'wanyana ma few weeks back a ku kwata maniga ku hlanya vantwana ti line ta mehe teto wa stiva leti nga tiba ka track ya vulavula ngopfu ne ra ta huma track rero ra khale like a ku ri EP ya hip hop a feature mehe ka thuka tingoma Kenise ka thuka tingoma loko a dropa EP liya a ku ri na tingoma tin'wana tivile la ta famba ka Malamulele se ayi tingoma va n'wi sola ka Facebook loko va n'wi sola ka Facebook a remove EP liya hinkwayo ka YouTube so i khale va kha va yiva i khale va to yiva hi timhaka ta swisi ta khale ne se swo swi yivi hlangene tikhombo ni hlamuseteni lana so loko va za va yiva tingoma a mi ri kwihi n'wina ku va mu chayela tingoma letiya me ni vi ni swi twa ka ndhaku ku ni vi ni hlangana track liya yi nga tshama yi bi ni nga tshama ni twa a yi nga yi rikhodanga ka track ya kona mara ni vi ni hlangana track liya ni swi twa ku tilayini letiya ti nga boha ka track liya yi nge le ka album ya Bliss Boy hi loyi timusi ti nga boha ka ngoma leyi se va chomani hi ku yiva ya praise the poison va ta praise the poison cousin wa mi phela
Oh, ene matsundza loko Black Myth u yivi ngoma yin'wanyana ya xikazi nomini. Bafana va mina. Good. So Eric Mkhabela u yivini. Ivi na Eric Mbombi a yiva. Va hlangana. Eric Mbombi i Bliss Boy. Thomas Mkhabela i Black Myth. Yeah, mero va yiva. Leta criminal. So like maka leya ya 20 rand ya Zola ano kombisa ku rekse like ekse va nga vutisi ku n'wi pfune yini Damani ano kombisa ku i munhu wa ku ne a tshama naye a wu fana mina Damani tshama sin'we Damani i endle swilo swa ku tala blind ni nge pfuki loko no va ni humelerile ni ku Google the Pro ni pfune yini Google the Pro loko Google the Pro a la ta claim ti credits ta ye or something because munhu hi vanhu vele mablisa a khome fresh se ti giginta ya nga ri na mali mfalo ya musa hi n'wi xavela byala loko a helela sungula ku ya khoma baji ka J John I ti bale to ane ber a khoma baji ka J John isiku leri aku launchiwa APA aku launchiwa xa ma 2K 17 ebi masta ku la ku veku banjani ebi Ai bona okay maka ile yini la masta ku veku banjani ebi ihlenga mali kwenu ina fambi la xikaza xa ma 2K yanga ba ku rhumela manager ba ku rhumela manager mali leyi nga ta va hinwa yoho na byala yini ku va n'wi bookile na masipala musa xilolo ku nga ri xi n'wi booke hi 10 kumbe something ana swi twisisi kusiku leri a ku endleka yini 10 hi no byala loko hi no heta ku no byala leswi byi hela a tsutsuma ku tsi u ya tshama na loko byala se byi ri la ya tshama na J John va sungula ku nwa tihene sa nga vuyi ivi n'wina se ku dya ti-isolate ya ti ri ti xavela manje mani so mali transferinga manager mali transfer ene manager la e bile siku leri a ntwisisi phela na hi humese 2 clipper ena hi ri swin'wana a ku ri mehe Masiya Google the Pro na mali la hlanyusi humese 2 clipper mara byala lebyi byi nga xaviwa la no swi twisanga ku ri kahle mali ya hi le kwini a mi na twisana fast se hele loko va mi xavela special munganwa Miss David a nga ra mina xivutiso okay xivutiso xa mina although se xi huma ka drama leyo eku nsuku swa mafakeni it seems like it's a hardcore rap so na ku vutisa ku e switcha njhani wa swi kota ku switcha let's say ni n'wi lava ka love song because loko ni yingisele music wa yena hinkwawo it's hardcore rap a ku na nkarhi wa romance hinkwaswo ti ta hi rough so mata ku pendla kanjhani kokwana ne mene xikwembu xi ni nge voice ya ku biha ikise a ku na ku ni nga yimbelela ncema makhombo loko ni vulavula swi twala ku ri vulavula n'wanuna da so obvious loko ni repa ne na nghoma yin'wana va ri entalawe sort of like va ni explainela ka chere ya me mara cause voice ya me yi va rough even though like me so nda nga ri loko nga mi sibe mkhomi na okap na ku yitlhava cheri wa swi twisisa na mara voice yi kombisa ku mina ku n'wi baza hi okap va voice ya me mara mene na swi kota ku ri like fana ena ngoma leyi ni nga yi ba na Bliss u va vulavula ngopfu da Bliss vhela a vulavula ku ri vanhu va vulavula ngopfu mi rhandza timhaka ta vanhu mi tsandza hi ta n'we what so da me vhele na hardcore mara loko ni nghena da ni va kombisile ku ri se va vulavula ngopfu mara ntlhanu va kombisa ku ri se me swa mafakhena man khom so like ya na hardcore mara na swi kota ku ni va soft vhele na me fakhena romantic mi nga chuhi badali mama ya mara no eko loko mi languteka ni hi ka hi ku pfaleni ni loko mi languteka swi endla nga ri loko a ku ri a va ka timbeni ni a ta ku ri n'wina loko wa rough lwa lo back dlaya ka tika loko n'wina wa dlaya en'wanati loko va thembisa ne ku kota okay so masula ku babaya one mi nga yi babaya one mi yisa ka manager munhu yisa ka manager or Bliss Boy relaxile va swi twile kwalaya yi binya ro hetelela na banani aliya va ta ni faka calile i nga ri va tshembe maloyara na managers malayara maphephotsalo ya AI alright mara timo hetelela ka hi vaya Google the Pro mara timo hetelela yeah okay so mara timo hetelela ni nga ku yini
loko ku ri na tangu leti ti nga ku pfuna ku ya xopeni u ya xava tin'wani a swi vuli ku ri ti useless loko u hete ku ti xava ni swo ku swa twisiseka swi ni no za ni hlamuseta vhele lero na hambi ntlangu yo va yi tsemekile ni fane yi mbala a ni yi ku pfuni ku ya xopeni u ya kuma yin'wanyana loko u nga ri yona u ta u fikile laha hi mikonto Oh, mara mina hi matiselo mimi leswi swi vulaka a va vuli ku vhosiya letiya u nga ya timbalini le xopeni ya u ya leta titshwakana na letiya ti na leti a ta ha ri na tiro dyondzo mi nga yi dyondza ka this whole thing dyondze kwini dyondzo leyi ni nga yi dyondza i ku munhu a nga ku byela ku ni nge ku jikeli njhanjhani loko a twa ndlala ma twisisa mara ivi then loko se swilo swi ri kona a nge u ta endla nga ri a nga ku tivi Mr. Somafake Max a na ta yi baya mara ku se maphilisi loko ku hlalerile mfana Max a hi ku zondi u pfulanyana nhloko A nga zondiwi, hi ku dyondzisa ku hanya na vanhu ni khoma vanhu va ku tala ku se va twisisa ku ri mene ni rilela mali kumbe anything a ni vhele loko va hi compare hi me wa broke ka mena please Yeah. mara mene a ni lweli mali ntswana ni lwela rirhandzu leri a hi ku komba roho ni khoma a hi khome xapu ni ku promota ni ku gut feature ta mahala ni ku xavela byala a lese ntswana ni khoma se at least na wena a wu fanele u swi tivile ku se simple repost kumbe share nyana ku se wa ni khoma a swi ta va swi avoid swilo leswi hinkwaswo so mara a ni boheka ku va ni kombisa vanhu ku se ni ku expose ku ri ku sa mujita wa straight homeboy umxishi blind way Alright guys, hey. Thank you so much guys. Nsenelena marito nkarhi wo helela nkarhi. Thank you so much guys for joining. Imagine that's ngombe ku angeze uchazo ntawu tsala kwala. Loko ri please bona stop so bona touch the screen. Va sala vona ni va twa ku bava no believe ku n'wana langa artist lo ka tirha na munhu n'wana swi kahle ku sana swilo hasi mi nga rivala ende va sala va dyondzini dyondzo ni xona loko vona ti baby mama va nge ti jikeli ku ta va dyondzi ku jikela swa special munhu ngi rhandzile I know, thank you so much for joining guys. Danko.